Sarlong sing rong hangsi karbiri chuang hoi ingni thupo. Rajasthan long rialong khei barim kacepatya long karbiang long penta karbi jutang jubat pinding sumpot kilun ke kan paklangdu. Bormanti be arong along nampi ingnar hem ki priet pen kisung ki phuruna tuma hem iam suljo rong par ka humida. Kado kawe ka chinghon kat news ke langora dona phantame pinia birta long pen kardom na pazariklam. Tang de pinia birtang ton pen arjuik thang. Abarim karbi richo ramsing ronghang kedam tang aru niphai kep surhini ra engkora ke thamarni asang tet jutko kapi ronghang rongbong rongarak senot mizia tompen puthot richo thengkeri asai pedosi pini ciklojon thomke plengarni sar longsing ronghang phansi karbi richo theng apuna chakke choklim longpon pin po maratom pen pini hamren rong chingdon longsing ronghang ke do aboha anang palesi richo banta pajer pon Sonsi longsing ronghang setame aning engkir pensi banta bohot dengdon long. Lasi pini penke alang ni phansi aranam pharo chikroi sar pen karbi richo rakom ke choji aphan pathir te kang long. Ronghang rongbong rongaраgalong karbi akhai aphan arona teng pen hadak kalanani aphan richo ramsing ronghang chilot aphi laso aphanir tum rong puta chaka kapachihon ya phan pini hamrena long rong chindon long pini long sing rong hang phan sinitum recho abanta pilo lapen laso abanta pidet pena phike alang lita nokornomai puta chaka mate rat det longri long pat kapachihon ya phan mate ke than ki mum ya phan sinitum pini anam pharo penching mai pet pensitum banta bahor banlo lapen alang lita ahok pan pensi banta deng ponlo Lasi pini pena bangke alang lita recu kethe akam klema ponon banta piet pena phige alang li unana jakong bor ipensi rakom rani chunang po rakom chodet pute rohang bong rongarak puta chaka chehon long po inghoi chini long po pusi nirtum anam phre chikot pet pensi tum banta ban lo pini army ke Sarlong sing ronghang lake abarim hamren constituency MDC non ke MAC Karlitang lindok ronghang asopon. Alangi ronghang nokhum chikroi sar pen akaching wayalong richo ke the aman ke deng dun japhan lapen senot meji dili atom alamateng che don dong si alang ne sedami karbi richong hoi kangni japhan che sek potang no. Alang ni chikloi jona PC arona teng pen karbi richo rakom rani ke cho japhan ka che sek ka chedang alam phi chepak lampong. Tarik cap Arnilo lasi anang pharo tu bangresio pun achakiri pe piang song pa song pen bang mek char no char pen si apun achak nang thaklong si dak pini nililong lo lasi anang pharo senot meji dibi pen dang lo lasi banta nang pilo lapen banta ni dita dengon lo mendai dicu aputha lasi rekomendasi cuy bang ke ni lapor celang lang pu semua nam pur man jai dulu mana cross pacilam doko lasi ciklon bang hong tha pu sini pu Rajasthan Udaipur Dunkapur along Somindar adang khei barim arani katarona long karbiang long penta te tong dunsi karbi jutang jubat pinting sumport ke kan kilun paklangdu Kedam tang pai pai ni pai sirur ke parani Somindara dangpi khei barim arani pacheton dunsi Rajasthan Udaipur Dunkapur along katalon panaho karbiang long pensidame meya long chetong du lapen karbi kan barim hei hui sidame paklang du labangso ki kan kilun ka paklang ponalong Elvin Timung lapen Dhon Singh Bongrum ahin pen japonsi dilai club atuma hin pensi ke kan paklang du Lapu kopai ki mepen la swamya long karbiang long pen North East Indigenous People Organization amaipu stelin ing tita chetong du Lasu ka chetong du na hot ilitum ka chinghon Karlitang Rusem Song Singh ing tia kaya lamu akitak sedame Rajasthan MLA Rajkumar Root lapen Tripura ex MLA Dhanaijo atumari dengpen pangpupo News Desk report Kat News
हम एक पुस्तक लेकर आया रूस सैमसन सिंह इंटी। ये है हम लोग कार्बी का 6 शेड्यूल लाने वाला है। वो 1950 जब इंडिया गवर्नमेंट ने रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हुआ तब कार्बी का 6 शेड्यूल वो लेके आया है। तो इस तरह पुस्तक हम लेके आया है और ये उद्बोधन करेंगे हम लोग का एडवोकेट, हम लोग का एमएलए और हम लोग का प्रमोद जी और हम लोग का त्रिपुरा से वाले और एमएलए लोग और हम यहाँ का नेता लोग। तो हम Borzan MAC ke parlo Bormanthi be arong ahawar ke damtang pai pai ni phainar ke paningwe nampi ingnar Bormanthi be arong to dampak pen don kep ahem ki prepaid pu abirta ar julong pen tong sikot em surjo rong phar pen kisung ki pho ahem hurmi damsi kera pajeda Kisung det atama phan rap nangji pu matha pen Karbianglong Autonomous Council em surjo rong phar kisung ahot kera pon thega pot kisung ki pho aradatun kachoro pajepon Bangso kahumi damalong Karbianglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Abarim EM Jiwan Chandra Pathak VDC Chairman Sonaram Singnar Bukazan Lamps Chairman Sir Ed Inhi Bukazan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti SGB Borsing Bepen Chenglok Pinang Ankit Hekedingatum Chatongtung Bukazan Mate Hanjang Nang Sopen Perangke Bisnu Lekte Pen Nang Kilo Birta Mahamaya constituency ke parlopon denarong virwar ahawar ke do klobora langsun ke dam ke wang atawar pila pen hawar araratum arniwang ke dam ke wang ka siksa ka tetong nanga jo Karbianglong Autonomous Council EM lunsing teron aphan bangso atawar pi prabjin pen nang semar pi ponang chipusi hawar araratum pen suning repeat upon pusi nilituma perang ke raji pe pen direta na palipon Globora langsun lake non hedjong Karbianglong Autonomous Council EM lunsing teron arideng pensi bangso langsun ing pupongsi kijui ke langadim pamat pondom masongsi theklong lasongsi bangso Globora langsun alunjir nongnam ka thangklong alun sepi kajok ing tipi pensi lunjir lunponsi bangso langsun nongnam te thangpon bom halapu non barla pura hot langsun alang ke theke wang penajok Towar pialong ki pipon karwak sedami langkit hepen ke tong penajok towar hen era songsi dokoklu laso jok langsun ke lang ke dam ke wang lapen hawar araratong ke dam ke wang atowar pi ke meme ajok rat akisung hedung anopusi hawar araratong pen pachini ponsi Karbianglong Autonomous Council EM lunsing teron aphan prabjin pen bangso atowar pi nang semar piponang chipusi hawar arat pen chuning ripedapo si ladak nilitum iriya lo la ladak klobora long nilitum mala non lukele MBC plus EM lo sarlun singtero nalang li cipadu ke kang lo la picnic spot dak klobora long nabi pitekang lo kasi labang so picnic spot nabi pitekang det pen api tuwar tame alang li nak selam pillo sitame Selam pikang pustame jola kalbhar aroi nil tumalong birwar aroi bangki ningkreng hur bangki bige halak sta barla hut pulang de lang ektat silanon laso klobor hula non dengo pen ladak niletum birwar dak klobora picnic spot long ke bangji phat dakla rongang bong jon bangke mixe sta me ladak LP school long pen dak klobora picnic spot long am ke pale de long bangke Mane langroi si kepar kehat nangji sehingga la soalong kalbhar amuka kedon dolo alang li lanon iem lunsing sarba asila haya kalbhar bang mane non lang ke nang li tanglo ama singke tong dak dak lo la sia kalbhar mukata council asiem sartuliram rohang pastame dak nilitum esoteron pen to biarong udah de lo nilitum birwar hawar ladak la hula nolarong pen nang suntuk pen la dalan ke nilitum birwar hawar lo kasi hala dak pen arat tuman ke la dak picnic spot ke dak nilitum lo si ke cheng sila kasi la so a picnic spot ke pang chunang ji aphan pulong te alang nilitum pan anso se ke palang meji la pe ke pa develop ji
pulatang te alang di tum nil tum pan ansu se naka honten mane nang pangchu pipot ape ala pigno spot long ansu se decoration moka ape hala garden moka hala hai pin ne ahem moka stami ansu se nage patang pi tu ye pan ape ala tuar stame black coping lebu pe sta sen gavelingan bagle nang bunai pi ponta nil tum laso ke duarat atum bang nil tum joy ke jogan du pot lapen ada picnic spot along ke joy ke bang arat atum stame gari motor pen ke bang atum bustame lano nason kalbhar pe ne langroi par nang nilo nilitum laso kuwara bang bang ke mix and po asi juniri le thotlo lanon council kachari saratumat bustame cm plus em atum pan bustame nilitum ladak juniri nilitum mahawar pen juniri du le thotlo asi labang so atuar prabjin pen la kalbhar mokha uthai ra kali bote la black ping kali bustame la sen gaveling mokha bang anang bunai pira ho picnic spot an bang nang pangjang pidong asonte usinil tumarat atumbang ladak local area tumbang nil tumsi chunegri dolo tempo ta dam ne proyon cholang han theng lo han gi dam tame dam ni de lo la sila sotowan te ko meye phan ta lun sin teron phan ta churu chunegri lo pa mesen ye phan te ni ta ni tumahawar mesen ye phan se chunegri di thuli thot lo ati alam ta ko anan ti ni han ti kalang lo kisung binong lo sar nile tum ladak lang pro arada tum mang ke chojor cholang la puson se taike da che parang bom towar jong se henu pulote la ke bangjok ka monita chini kiso kiu ne pen danglok school ke dam ke wang somar tum dak pen nile tum ke ho dana rohan ke 15 kilometer lang 15 kilometer dam nei asi la so da ka phan towar bang ke nang sot lo sar tuning ri thuli thot lo la pen ko nang lang bek ko si ning thelo sa adom Joint Director Health Service West Karbi Anglong Hamrena Long Kadu Kavi Plike Pratrok Vorenga Hoi Kapapleng Japan Pini ke Jogdun Abang Pabang Piapan Interview Pedopon Tanglong Joint Director Zagateron Pen Kapachinia Tenke Joint Director Health Service Asa Hemalong Kadu Kaviang Hoi Kapapleng Nanchi Lake Pharmacist Along in Hoi Circuit GNM Along in Hoi Crazy ANM Along in Hoi Craner Cap Lapen Laboratory Technician Along in Hoi Narcap Pusi Thanpong Lakadu kavyang hoi kapapleng Japan pini bang phawi sira bang ingkora ke thom sosiatum interview pidun binti Karbi Anglong West Karbi Anglong pendang lok prek jam a district penta bang swang hoi kapapleng Japan amen ka chathabduna phai theklong pini interview aja mek ingsam jin pensi pechun long lopusi birta ridunno La so heri ke itung non West Karbi Anglong la actually NHM under matidi. So this is actually contractual in the sense that mane like a permanent pay scale la yuki kali. Sita alang tum as per NHM rules of tengkulote alang tum aningkan wang ta increment longi la pen medical facilities ta alang tum longi. Nasila dak NHM under di West Karbi Anglong vacancies ke itung only purely mane West Karbi Anglong function itung ke advertisement picture apola dak posting tala dak West Karbi Anglong arluan chol la tung kan bi lahio abe dak abe ke open to all but then our preference is for local candidates. So local candidates in the sense that those who are basically residents of West Karbi Anglong. La swang bang inun bahini dota hai mene hai, but we will prefer to have candidates from West Karbi Anglong. Athema la intum lang lo anisita la solam ta itum hala dipu meeting auta la solam anitum puro hai. Je bangadim la itum Karbi Anglong is Karbi Anglong pen wake bangatum ta nikan isi kali nikan ini tak kali raciklo joni jontom bak dak wang po klem po ke mentu si dak pen kisi dam lo ima la son si ri rok tok titi transfer la si kam ke itu make non lang dam lo te itu West Karbi Anglong ke all parameters itu health parameters de lang dam lo te apisi si do lahiu atheke la lo athema itu main staff working staff that is ANM field staff itu mawe 18 post vacancy of
ANM is very high. Nah, litum recently Karbi Anglong atumta latum pasana ko advertisement bilo. Bonta lana post abe. Hada ke sob atema vacancy ta aprang pen ta fill up lo la pen la pupen ke dama tumta do lo. Amat si latum bangke post lana be. Itum langtam melote Karbi Anglong mane East West Karbi Anglong kolam ke all Assam pen langtam melote itum dak vacancy post om nai lo kon all Assam pen. Anghoy. Ini ke total candidates pulote pharmacist long bangin koi lapen GNM long 52 ANM post upon applicant 33 lapen laboratory technician long ta 48 majong 50 majong lalu total post ke laboratory technician 8 pharmacist 9 ANM 18 lapen GNM 11 post. Tantenan malam sopora phan birta mo ingtonik sinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihenamo pit buthor birta long bang tweak long. Non malom social media mate Facebook achataya long denarong akar BP banghini atum amohor ke heno jilon kar BP pu Facebook along ketar ponalong Robindo rong pi mobile number ke dodun ko kajok jilon kar BP pu ketin pen pinnang an abang pu atum phone call pen kar jupon pinnang an dolong laso jok nili bangso pherang kya maya long pensi nili rara panche than ponlong nili ke jilon kar BP kalipusi Robindo rong pi pen pherang kya maya long pachini pong Bangso jilon kar BP pu Facebook along denarong asor akar BP atuma mohor chatkali kaprek amohor kilang nusidame amina jilon kar BP along post mosi pinnang anakar BP atuma phan nong no jor posi thek ponlo halapu denarong ahawara kar BP banghini aphan nong no ki jo pothak ahe masora tom ritar le ponsi bangso mohor along Robindo rong pi a mobile number ki bidun ko kajok do thek sang thek thia sonsi do ko kajok denarong ke sia sa hemalong si pai ni phai ke parni phirang ke mai phapon aprang si nilimen Robindo rongpi nili rong denarong sini phirang ke amai ke phanang ko alam thela pi khenlo jilon ka BP pu aphe bukte salong denarong ani tupi bahini ke doko galong nili phanta bang lam dhama ke pal ja chepang ja along nili phan nili number ki bipon ko galong non malong hu kichu dur alam taxi ini grafia mai phaponi lo aprang sialam lapui khen lo jilon ka BP nili komat ni chi nilang alang ifan lasi jilon ka BP puki nili phansi nangti ni frelo nili number hadak jilon ka BP pu Facebook pe salong a photo ki doko galong nili number ki dudun ko ka jobsi nili phan phone nang koli prepen nang hello ma jilon ka BP la pusana ka judang da dui pilo lasi chuning ri lo jilon ka BP pu a Facebook page long ki doko a photo long number ki dodun ko ka jok nili phanan kori pre tum pusta be nang tum nang kori deri nili ke jilon ka BP kali ahok lo jilon ka BP nang li prapjin pen labangso jilon ka BP pu Facebook page long ki doko nili number ki dodun ko ka photo la pen non malom Facebook long ki jui jam alu sotum ka viral hai hui a photo ki du nang li dealer prapjin pen remove nang po athe nili hin pen chuniri pon lo labangso denarong anim supi bahini a family pen tum chingki chingwai lo la pen nilia hokali pu alang ni tumta nang nili phan nang proi ponik lo nang bisas ponik lo la sin nilia bangke nili tum chingwai pen jilon ka BP nang li iruyang bong jong si labangso Facebook page along nang li ka upload pon don ko ka photo nang li delete e polotang te la pen remove ke polotang te nili tum dong muka athana long FIR ki pidamje phansi nile tum chisik po nong ki upload nili phan jot pura alam mangkali dopigan labang so alo asi nili labang so alulong paklang po jo tar phan paklang lo lagi nili itu ala dapen ki antangan lo jo belek apes do la da
Jinon kal BP po YouTube channel bang ke kali alang ni la Facebook page along kasi ni la bang so puthai tam la tum paklang yo details paklang aro yo kason sa nang tum kado ko bis tam check am jok la si la bang so lam puthak ni bina chok khake la bang ka ho kali aposi rata tum stamina tum ke Pai pai ni phai sir ke par ni por phai sira chiti ma por malang utar borbir outpost ke parlo phuloni lapen langhin krong plia tawara jak waiting set along dokmoka ke dai rong phar arong amikar kleng rong phar supo dhoni ram rong phar arta pleke prapho ke thitang abang arpom ke longpong Labangso ke thitang abang arpom ke longpon along kopiko son pentong ke thilone labangso along inutta chini dunti lapen thekdun long wangmi lapen nonamat ke postmortem ji aphan nonamat utar bolbir outpost raikomasai ke atomsi chipareding pon langhin pen pherang ke sarpin pokro pen nangkilo biruta tangte pinya birta bangkela pansi kangtonik lo kadu kaveta me domithak me kurwang thu